Thank you, Jesus. Amen. Encwadzini ke ya Deuteronomy ngidawulisho leli bese ke lalamanye mangabe kuyenteka ngiyawasho lalamanye ningikhumbude phela cha ke phela mfundisi awukasho ukuthi awasho kufuna siyodiphenyela. But la Deuteronomy sahluko 1 ngicela ungicalele ke endodzakade kulo verse 1. Lawa ke ngemavi aMose lawakhuluma kuso sonke sive sema-Israyeli labese sehlane ngasempumalanga nemfula iJordani eAraba macondzana neFusi emkhatsini wePharani neThofeli neLabani neHaserothi neDizahabi. Kuthatha emalanga lalishumi nakunye kuhamba usuke eHorebe uye eKadeshi Barnea na uhamba ngemgwaco nentsaba Iseyiri. Ngeminyaka wemashumi lamane ngelilanga lekucala enyangeni yelishumi nakunye kusukela baphuma eGibhithe Mose wakhuluma kuma-Israyeli konke lokho simakadze labemyale ngako kuthi awatshele kona lokho kwamacondzana nawo. Ngicela sibambe lapho ke. Ngicela sinake ukuthi ukhuluma Mose basehlane baphumile eGibhithe kepha abakafiki eKenani. Baphumile kepha abakafiki baseluhambeni. Kube bengingangeta kulesihloko lesisi turn and resume your journey. Thatha lohambo lwakho uchubeke nalo ngoba nasekukholweni siseluhambeni. Bengingathi chubekela la uNkulunkulu akufuna khona. Chubekela la uNkulunkulu akufuna khona. Ngihlabela ingoma lengiyoyihlabela kumbe nami mzukwana ngithola inkosi kitini yami. Angiyati yalahle kaphi khona la bazalwane. Le ngoma ithi phambili nami niyangiva ngomhlabeleli hayi ikhonyana le nto manje phambili yeah kuthi nje ngisaba ukuthi mangingaphatha le nkositini ndawubhadala nonke bakungahlabelela mina. But liqiniso ebazalwane impilo yethu yekukholwa kumele ichubekele phambili. Kumele ichubekele phambili. Uthi umpostoli uPaula sengikhuluma livesi njalo ubolihlola kubase Philippi hamba uyophenya. Uthi ngize ngikubambe lengabanjelwa kona. Ngize ngikubambe lengabanjelwa kona. Kusho ukuthi emkhathini walamuhla nakusasa phambili. Emkhathini wakusasa nangalesibili phambili. Akube lilanga ngelilanga la uthi khona ngichubekela phambili ngize ngikubambe ngifike kuloko uNkulunkulu lafuna kungibona ngikiko nalafuna kungibona ngingiko. Lapha ke uNkulunkulu uthi ukhuluma lo mlayeto ngaMose basehlane abekho endzaweni yabo. Kumcoka ukuthi bona ukuthi hayi man uyathela uhambeni lwami ekukholweni kwami ngazi ukuthi kunetintfo letikhomba ukuthi ngisehlane angafiki kule mpilo uNkulunkulu la ngethembise yona ngisehlane. uNkulunkulu uthini ke kulo verse 6 uthi senihleti kakhulu kule ndzaba. Yebo niphumile but senihleti kakhulu. Seniphumile but senihleti ndzawonye. Sewuthi ke verse 7 thuthani nichubekele etindzabeni. God is God of mountains. He is God of the hills.
uthi abachubekele bayophozesa bayothatha tintsaba live letintsaba ne yini ema hills mountains and hills emacuma uthi abahambe bayothatha letindzawo lekungazuthi tiphakeme letindzawo lekungathi ti-impossible benda inkinga ke labantu laba encwadzini yaNumeri nihambe niyohlola umbhalo kuNumeri kukhona la khona baya kuMose bathi hey Mose ngcono sithumele abantu bayohlola le ema-spices thumela bantu bayohlola le phambili lokuthi yebo uNkulunkulu uthi asambe kepha sifuna kubona ukuthi kunjani le phambili bona esikhundleni sekuthi bahambe ngoba uNkulunkulu ashito bafuna kuhamba ngoba babonile mabahamba bafike babona ke labantu abababona babona nemadolobha abo ukuthi babiyelwe bathi hey ngeke sikhone kuyawungena lena ngalama emagama bala kuya la uNkulunkulu abafuna khona ngoba babona tintsaba babona i-wall fencing babona ema-giants bathi thine besini kulabantu labo uNkulunkulu ke akabavumelanga ukuthi bayofika esethembisweni evele lesethembiso kusho ukuthi uNkulunkulu angakhuluma bazalwane kufuna sente njani singabese siyodadisha ngemehlo ethu singahambi siyodadisha ngekwetimali tethu ukuthi engabe sitawukhona yini kumele sithi siyahamba ngekukholwa makathi uNkulunkulu asiyothatha tintsaba kusho ukuthi sitatithatha futhi bekugcwele abantu baseKhenani la uNkulunkulu akabanikanga tikhali akabanikanga tibhamu uthi abahambe bayawukulwa wabanika livi lakhe kusho ukuthi livi la uNkulunkulu lisicalo sekuncoba umKhenani wabanika livi akuyanga ngemandla nangemakhono abo kepha kwaya ngelivi lakhe mawufunza ke lo verse 8 uthi libukeni ke lonke lelo live lenginiphe lona ngenani kulo nilidle makabongwe Jesu akafuni uNkulunkulu sive ngeliphunga ngazi ukuthi usesitolo saka Kentucky uve ngeliphunga kepha uNkulunkulu ufuna sidle tintfo lesatiko ukuthi siphiwe ngibabe wethu losezulwini uyafuna uNkulunkulu ngesikhathi Mose ngesikhathi uNkulunkulu encwadzini yaNumeri athi ufuna ngesikhathi bamkwatisa uNkulunkulu babuya nalombiko sengilenye solo ngikuNumeri ndivile kambe kuNumeri sahluko lotasithola wena kuNumeri Mose uthi hey Nkosi mase ukwate kangaka labantu bangasakhoni kungena la ukubakhokhe wathi bayakhona lithi leli verse lapha ke kulo Numeri nawu sibulala ngesikhathi sinye lesive sonke tonke letivele uTV leti uvile lombiko ngawe titawuthi simakathe wehlulekile kungenisa lesive sakhe eveni labefuke ukuthi utasingenisa kulo Mose uthi uNkulunkulu ngeke ucale phela labantu ungabangenisi ngoba lelihlazo litawubuya kuwe ake uhambe ngekukholwa lokutawukwenda ukuthi uNkulunkulu athi ngeke ngilethwa lelihlazo ngidakungenisa ngoba sewungikholiwe ngoba ungikholiwe ngihle ngikhumbula hayi sonke isikhathi ngihle ngikhumbula etikhatsini letinye ngithi manginikela ngithi Nkosi uthite angiphe nami ngidawuphiwa mangabe Nkosi kuyendeka ngiphe well not ekunikeleni lapha kuphela kepha nasekupheni noma timbahla noma yini mangabe Nkosi mangipha ngeke ngiphiwe
yindzaba yakho mina ngidawuchubeka ngiphe ngiyawusala lesicathulo sekugcina mangabe wena awubangeli ukuthi bangiphe ngoba nguwe lo sephali utawuphiwa susa lihlazo lekubate kuwe ulibeke kuNkulunkulu uthi Mose mangabe abasangeni labantu nguwe lo sabaphuma eGibhithe uNkulunkulu othi asiphume etonweni sithe ekukholweni siphile bungcwele mangabe bungcwele buyasinzinzisa indzaba yaNkulunkulu mangabe utawunzinza ngekuthi awendi tindvo tebuntulujane tindlela letimfishane kuze ute uphumelela mangabe utawunzinza ngenxa yekuthi awuthathi emathenda ema-back doors awakhi ngasimende ngasimende longena lomthola ngemuva ngathi kufuna umuntu abofaka sembatho maka kuletinye titolo hayi babe indaba enhle lo sebenza lapha kuleti tolo ngathi ungaze ufake sembatho lesibhaliwe ukuthi pastor noma ufake khololo ngoba labantu abathi ukuthi ungumfundisi bathi hayi ufuna mngakho isimende hayi lo munye ungabhadali ngalo ungabhadala ngala ungamthola lula abathi ukuthi bakhuluma nengceke yenkosi awucabange nayo indlu yemfundisi ifulelwe kamnanzi ngema-tiles leli tile libita 100 but ingceke uyathi ukuthi lo mthundi lehlala phasawo wa-50 emalangeni so kwangathi noma ngabe indlu yami ayipheli ngithi Nkosi yindzaba yakho ngoba uthite angiphile bungcwele utanginaka ngithi indzaba yakho Nkosi ngoba nyalo Nkosi ngabe ngihamba nge-V8 but ngibanjelelwe bungcwele ngabe kunengi lese nginako but bungcwele benta ukuthi letinye tindvo ngingatitholi ngoba angililingisi lelive so Mose uyakhala angifike ekugcineni nendzaba ke bazalwane lokuthi ke ngithi kufuna sichubeke uNkulunkulu bekafuna bafike endzaweni mawubuka live la kaIsrael cishe labakhona kudadisha kakhulu archaeology bo science bozibanibani balibuka ngathi le live li central lisekhathi nekhathi nemhlaba imigwaco nje lokho kusahanjwa ngemigwaco kakhulu imigwaco cishe lekhonekitha emave ihamba yedlula lapha kaIsrael so uNkulunkulu bekendela ukuthi babe central babe sendzaweni labatawubonwa dive khona matenga tibone abantu lababusiswe uNkulunkulu bese nabo bafuna kuva ukuthi yini leyenta nibusiseke nini but ke lokunye lokukabi ukuthi mabangalaleli neticalekiso tiba khona mangabe kukhona la kukhala timbayimbayi khona lamhla la emehla khona ngikhona lapha eTulu so sibona lulaka lwaNkulunkulu sibona umusa futhi waNkulunkulu la khona uNkulunkulu anisa imvula uthi lo munye umlandvo ngalo 1948 kambe makutalwa lesive saka Israel after all the struggles uthi ngalelo langa imvula yana like never before wendani uNkulunkulu ulandzela livi lakhe wethembekile tethembisweni takhe mababuka lalabanye ukuthi after it had been so dry ngesikhathi kube dry for the longest time yini bese liyana suddenly uthi kungenxa yaNkulunkulu lo wasayina sivumelwano in covenant with his nation kuthi ngidawukhombisa kwethembeka kwami so uNkulunkulu bekafuna kuba beka babe at the center kuze kuthi batobonakalisa buhle bakhe babonakalise impilo yakhe uthi futhi kuDeuteronomy you are my treasured nation don't Google treasure but you are yeah angizikulula kuGoogleisha bese uyalithola uthi nisive sami selikhethelo you are special to me takuthola kuDeuteronomy
sahluko sitawuta nawo. Ngigcine ke ngekuthi encwadzini yemaHebheru sahluko lekumele uyosithola. KumaHebheru angithi iBhayibheli lithi langadelelani sengilelinye livesi. Langadelelani lubisi. Le ndawo uthi mali lunatha niludla bese seniyakhula. Asilangadelele kuyawuphenya imibhalo siva abazalwane. Lithi ke la kumaHebheru mayelana naloku kunyenti lesingakusho kodwa kulukhuni kunichazela ngobe naku senaba buthundu ekuveni. Uthi bekufanele ukuthi ngabe senibafundise. Uyeva lokuthi uthi ngalama emagama you are still in one place. Nyalo bekufanele ngabe senila. Nyalo bekufanele ngasenila. Bekufanele ngabe awusekho la but kumele ngabe sewula. So ngamunye wethu uNkulunkulu uyambuka lokuthi uyathi solo wakholwa. Nyalo bekumele ngabe sewula ekholweni kwakho. Ake lo mnyaka ungapheli njengalokuqalile bazalwane. Phambili. Asiye phambili. Uthi kumele ngabe sesiphumile etifundisweni tekucathuta ngilesinye sahluko lapho encwadzini yemaHebheru. Uthi ngako ke asitishiye timfundiso tekucathuta evini la Kristu. Asichubekele phambili. Setiyabalwa ke leti imfundiso tekucathuta kuthi these are foundational truths. Uthini Caleb senguJoshua. Thola kuJoshua. Emavi lakhulunywa nguCaleb. Caleb uthi kuJoshua angitholela amagama kusahluko zibanibani. Thank God uyangikhumbuza ukuthi ngingasho sahluko. Uthi moya wasimakathe wehlela eti kwakhe ngemandla lamakhulu kangange ukuthi hayi khona lena dikhulu leti akusiyo Joshua kude libhubesi la Joshua. Uthi ke Caleb ngangineminyaka lengemashumi lamane ebudzala ngesikhathi Mose ingceku yaNkulunkulu angithuma eKadesh Barnea kuthi ngiye uhlola live. Ngamlethela umbiko lowethembekile. Sewuyachaza ke ngalaba labanye. Verse banibani wakhona. Ngako ngalelo langa Mose wafunga kimi wathi live lapho lunyawo lwakho luke lwanyathela khona liyawuba lifa lakho kanye nebantwana bakho. Lesisekelo sato kukholwa kwethu. Lana ukhona khona lobe nako nyalo ngelisithwa uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu but ake sithuthe eKadesh Barnea siye etinfeni letimatima kutithola kepha letawukhadimlisa uNkulunkulu. Sisuke letindvo lebekuthiwa atigucuka tisuki kepha sithi ngekukholwa lebekuthiwa ngazuthi kuyawuhlala kunje sekusukile sekushintshile phambili chubekela phambili Babe wethu longcwele
nguwe lo wasikhetha wathi siyothela tithelo leti tawukuma, wathi uyakhatimliswa ngetithelo letinyenti. Nali libandla lakho Nkosi, kumbe labanye la basehlane kumele babonakale bakule Khenani yempilo letawukhatimlisa wena. Ngamunye wethu Nkosi, ngamoya wakho longcwele mkhutsate, athi inhlitiyo yami ayifuni kwehlulwa nguSathane, ngiyafuna kuchubekela phambili. Oh yes, we thank you Lord. Nguwe lo sibonako ukuthi hayi uyathi senihleli kakhulu kuleli hlane, sewuhleli kakhulu kulesililo, sewuhleli kakhulu kulokufa, sewuhleli kakhulu kulokunzinza. Ngikhulekela umoya lo wabakhona kuKhaleb, lo wathi Caleb solo nginawe amandla ekuthatha tinzaba, awuvame kithi sibuye nebufakazi betinzaba lese sidithethe. Lo dumo nemandla nebukhosi kukuwe kungekwakho phakade naphakade. Libandla lithi amen.